Delegacija studentskog protesta danas je u Sabornoj crkvi u Beogradu upalila sveće za sve nevine žrtve rata, kao i za spas svih Srba, kako u Srbiji, tako i van nje. Spomen žrtvama rata održao je starešina Saborne crkve Petar Lukić. Za večeras u ponoć Odbor za studentski protest najavio je simboličnu manifestaciju paljenja sveće u Studentskom parku, namenjenu svim nevino nastradalim u ratnim sukobima i spasu Srbije. Organizacioni odbor studentskog protesta 92 izdao je saopštenje u kojem se kaže: Beogradski studenti očekuju da će narednih dana vlada Srbije povući poteze kako bi se prekinuo protest studenata. Glavni odbor zaključuje da vlada pokušava da na silu izvede polaganje ispita malog broja studenata uz nameru da se isprovocira nasilje kako bi se opravdao upad policije na fakultete sa namerom da se razbiju studenti i pohapse vođe studentskog protesta, kaže se u saopštenju. To su bili centralni događaji današnjeg 11. dana studentskog protesta, a na 3 fakulteta na kojima se protest održava i danas je slična atmosfera kao do sada. Veliki broj studenata, tribine, predavanja, studenti dosledni svojim zahtevima. Pa, mislim, ovde dolazimo od prvog dana, potpuno se slažem sa svim zahtevima studenata i mislim da su studenti mladost i pamet ovog naroda. Želim da učestvujem u ovome jer mislim da nam je ovo posljednja šansa da nešto uradimo pametno, dobro, za ovu zemlju, za ovaj narod, za sve nas. Studentima i dalje stiže pomoć od građana, privatnika, pisma podrške, a pred fakultetima su postavljene knjige utisaka. Dolazi dosta penzionera, dolazi mlađih i starijih, a ima dosta dnevno po 3 sveske velike, su puno utisaka. Iza noći se osim centralne manifestacije u Studentskom parku planira bogat program. Između ostalog je odbrana Sokratu, izvođenje Ljube Tadića, poezija Miloša Žutića i Ljubomira Simovića, razne predavanja i tribine.